mata sing dia turmai punju ubahin mabani sada pamuri gawe barang duani tadi kono duro inampa pun papa lau marsara ibagas rumah tangga gawe sada daging ma baik hatani Tuhan sahur ma sa pikiran ma manggolu ibagas dame saidingan ma ulang lupa badan langboi sirang gorang bay hamatia tong maksiha horongan Indora raut si banggaran nagokan dea saidao patinggilanin panrisao apa panorgangon nabutagi dari konon duduk inapakun bapa lau maksana ibagas rumah tangga gabe sada daging ma baik hatani Tuhan sahur ma sa pikiran ma manggolu ibagas dame saidingan ma ulang lupa badan lamboi sirang gorang bay hamatia tong masih ahorongan Indora raut si banggalan nagokan dea saidao patinggilani panrisao apa